بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kapamujite si Alen mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala tagmilik sin kemon. Demikian kapanalawat si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yene kahinapusan Nabi, pinabuo wa Allahu subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin, sabab ase si kemon bakas pinapanjari, yene kahinapusan Nabi ga niya amban me hinanghap sali dudiki atawa kan hadje buat malaingkan kaakahan kitewe ne dehelu amban kamatay ne. Damikian ga niya amban me hinanglaat, yene pakaiduante duse atau kan ama sin Allahu subhanahu wa ta'ala hajjariki buat malaingkan tapahali kitewe ne dehelu amban kamatay ne. Faqad addal amanah sallallahu alaihi wasallam, in panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatunay wene yene painte amanatin. Amban ilien me kapung tinaihan kalasahan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala tukbal tabi in pagsarang sukurin tuju Allahu subhanahu wa ta'ala, yene pagsukur sampurna, pagsukur ga niya bekatan amban me sababan in kite masimasi pinarihala wa Allahu subhanahu wa ta'ala amban kemon makamula in kite masimasi inurungan kabaya dukkakeseg wa Allahu subhanahu wa ta'ala, yene magtuyo nga hati ilmu supaya sanyang in pagdunyaten labinen bagkitemole tudyo hadrat Allahu subhanahu wa ta'ala. Pagi pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man iltamasa tariqan, sinisine pain ne mihalalan aw man salaka tariqan, sinisine pain ne mihalalan supaya yene miha ilmu Allahu subhanahu wa ta'ala, supaya tahatine bang ine kapatutanen tuju Allahu subhanahu wa ta'ala amban pagdunyane, amban parkala dunyane, amban parkala akhiratne, boone tuju hadrat Allahu subhanahu wa ta'ala. Pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinamurahan si iye inehin yene paintilalan tuju surgain. Demikian me kapung tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala, ia rumesiye binantu wa Allahu subhanahu wa ta'ala dalam Quran ne, idangkat wa Allahu subhanahu wa ta'ala pinabidda amban kemon. Qala jalla wa ala, fa in Allahu subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Inangkat wa Allahu subhanahu wa ta'ala hulang maglabis si kabtangan na iliin
yene kabtangan Allahu subhanahu wa ta'ala tawassate miyaan, yene me'siye bar iman. Maananin minulliya wa Allahu subhanahu wa ta'ala, amban dunya labinin bang simole, tudyo hadrat Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikian may kapong tinaihan, sinunuan wa Allahu subhanahu wa ta'ala kabtanganin, yene me'siye patek kasi pagtuntutan ilmu, yene me'siye mihalalan supaya tahatire manara, painte sara manarain, supaya hap mian, yene pag-ibadat din, tuude tak bulak dunya, tadawhat de, yene kabayaan at awakan rida Allahu subhanahu wa ta'alahin tujusiye. Darajat, dumay na tahat painte, yene pangangkatin dambuwa level, sumagawa, tek kakabtanganin, yene painte plural, maananin jama' darajat pain Allahu subhanahu wa ta'ala, inurungan kewe ne kawase, yene kawase hap, amban sa baban ilien, tamanan hap ne may kapung tinaihan, si agama Allahu subhanahu wa ta'ala, yene inurungan kewe Allahu subhanahu wa ta'ala ilmu, taga kawase kewe painte ine, ngurung, atawakan ngurung pangadjian si may kapung tinaihan no, mula-mulanen si ginawabaran no, supaya dumangkat painte, yene kaawamin amban ginawabaran no, damikian me kauman nun. Ininen kawase, amban Allahu subhanahu wa ta'ala gay tabilli-belli. Ininen kawase, amban Allahu subhanahu wa ta'ala gay taeddo amban kao. Ininen do kawase, kahit kahanin 100% pinagmumpaat wa Allahu subhanahu wa ta'ala si mangantanan yehin atawakan si karidjikian yene painte ilmu ininen. Buadapun in may kasinduehan kawase, kawase dunya ne kiatawakan ine ne, in Allahu subhanahu wa ta'ala magurungin damikian iyerusam magtagsuin. Pain Allahu subhanahu wa ta'ala, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Kulang maglabi, si bisara ininen Allahu subhanahu wa ta'ala rumagurong kawasehin. Allahu subhanahu wa ta'ala rumagurong kapatutin. Allahu subhanahu wa ta'ala rumagurong pagnakurain tuod at bulak dunya ininen, sinesine kabayaan ni mayasya, sinesine kabayaan ni. Maananen may kapong tinaihan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. In parkala ininen pajato, sinabab painte amban kabayaan Allahu subhanahu wa ta'ala. Sumagawaanen, iyene kabayaan ilien, inurungan kita wa Allahu subhanahu wa ta'ala pagpene. Inurungan kita wa Allahu subhanahu wa ta'ala bang sine, mian mapatutin, amban ilien eseptebi, makatingko kew atawakan tahinang kew nakura atawakan minulia kew, wa manusia, sinabab painte amban ininen, amban kabayaan iyan Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakyaw magpain sabab in ako hekka pamilyakon, sabab dakyaw magpain sabab in ako hekkal takun pukun kutapito, pain Allahu subhanahu wa ta'ala, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allahu subhanahu wa ta'ala ro magurong painte kawasehin si sinesine kabayaan ne. Puas amban kabtangan ne ilien, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Pain Allahu subhanahu wa ta'ala, bang bakas kiw inurungan wa Allahu subhanahu wa ta'ala sa miyaan, ine pelusan do Allahu subhanahu wa ta'ala, atawakan tagsuan do Allahu subhanahu wa ta'ala, sine-sine bakas kaurungan wene kawase atawakan pagnakura, si sine-sine isab kabayaan ne. Si sine-sine isab kabayaan ne, maananen okyo pong tinaiko, okyo nakura kami upama, in parkala ininen es-sebun, anytime atawakan gana limit inalaan wa Allahu
subhanahu wa ta'ala ang bankao, tinagsuan wa Allah subhanahu wa ta'ala ang bankao at tatkala gine tumawain pagbuonon. Ga kita kalabit kisah sin Fir'aun, jaman painte Musa alaihi salam, bangsa inge tinagsuan wa Allah subhanahu wa ta'ala ang bansiya pag nakurain. Sinabab painte ang ban pagkupur dato ju Allah subhanahu wa ta'ala, tinagsuan wa Allah subhanahu wa ta'ala ang ban iye pag nakurain. Sila biyan ilembo Allah subhanahu wa ta'ala, bang pinikil-pikil may parkalalay, gayin maghapen. Sabab wey, yan aaininen, si damanlay ga niya kawasihan ang ban iye, sumagawa bohe do pangusik iye Allah subhanahu wa ta'alahin, pegge makalando ni takabburnen. Amban ilian eseptebi, okyo pong tinaiko kalasahan, okyo nakura ko, sinesina ni magsipat pa indabar kalaininen, watansi'ul mulka mimman tasya, bakas kyo inurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala ininen, sumagawaan nin esebon, larutan do Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay pag nakura to, sinesine kabayaan ni. Watu'izzu man tasya, duk mulia Allah subhanahu wa ta'ala sinesinay sab kabayaan ni. Duk angkat Allah subhanahu wa ta'ala sinesine kabayaan ni. Bisan pe sa ingene kadiawa pipisno. Bisan pe sa ingene pamayam painte yene me kasindoyhanin si kao pagge diawa keo. Bang ina Allah subhanahu wa ta'ala magkabayaan ngangkat kao me palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, ga niya makapagang, ga niya makapegis tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tudillu man tasya, kan Allah subhanahu wa ta'ala dukdekdes Allah subhanahu wa ta'ala sinesine kabayaan ni. Amban ilien ga niya guna mian maglangkyaw-langkyawin, ga niya guna pagtakabburin sila biyan painte par kalaininen peggein kao kawasehan keo. Ga niya ingo na painte kahit kapangartain bang usal nuro si saddili atawakan si hinang dumain kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala in par kalaininen me pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala danan pangadekdesan kao Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ininen sidambuwa riwayat waktu painte ilukahan panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkahin. Mag-aka panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam abshiru. Magsinna-sinna ni kampainne. Sabab ay song do pangurong Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan song do taeddote ene pag nakura Rum do mian painte Persian si jamanlay. Pain me munafikin atawakan pain me yene me siye painte Yahudi si jamanlay. Lando ni papain ne kalagak Muhammad duk me kasawayan ne. Gay peke pain ne mararahi si iye. Yene pain ne makaduk Madina ininen. Sampay niya makabisara ang bansiye. Bisan pe pain ne sa ingge katuyo Muhammad duk saweene atawakan duk me sahabat ne gay teed pain ne taed do de atawakan taraag de yene pag nakura Rum pain te duk Persian si jamanlay. Pegge sabab ay pain ne kani anden basag, kani anden malayas sundalunen, kani anden pain ne tartib atawakan arrange yene me pain te khutta atawakan mian pain te kakahinang me sundalunen. Maananen gay basta-basta painte inasek. Paturun ayat ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Painallahin Allah subhanahu wa ta'ala ro magurong na kurain. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah subhanahu wa ta'ala na po kawasehim. Pangurong na sinesine kabayaan ne. Bisan pe sa ingge diawa no, bisan pe sa ingge kamiskin no, atat kala iridjikian kyo Allah subhanahu wa ta'ala bisan pe ine bisa manusia. Urungan te kaam kisah, pain Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu,
kanian pa inne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'una ilal haqq ngampen kite atawakan ngabi kite si kasabennalan ubus magpain ye magdambuwa bekampain ni hatta takuna ummatan wahida magtabang-tabang bekampain ni paasik kaam dialem agama ininen sa ingge pain ni iyene mian tumpukan bin dambua umma pasag manamalan sa ingge pain ni iyene pekkesan bin dambua umma pasag manamalan ubus pain ni pangurung kaamoy Allah subhanahu wa ta'ala iyene pag nakura Rum dok Persian si Jamanlay katauhan ni bang ine sambung Abu Sufyanin radhiyallahu ta'ala anhu puas amban kamatay panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa inne pinasaysayhan at jawe tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jamanlay niya ni makabisara amban kite sa ingebe pakaeddo te pag nakura de basagan se luha lahat den hek kasundaluren sumagawa pain Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu ku itu mismo pain ne me sundalo Rum tinalew si kite yakhafu liqa'ana kama qala radhiyallahu ta'ala anhu pegge we Jamanlay yene para magharap ni siya magbono sampay painte taeddo we de si Jaman pag nakura Omar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ine pepain Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu hawa pain ne karyawaten si pamayam de bang kita inurungan we de atawakan tapili kita magdagang haplahat de bang niya amban kita pain ne mian makahati bisarade ine bisaraden mi'aayan pa inne ahlus sahra yene mi'a diserto aapinain miskin ganiya gunagunane bang hadja pa inne dumain kita melli yene mi kakayaan atawa kandagangan amban siye gay kita maglagi sa siya maananen gay se paasekte pain Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu ininen ne pa inne bennal pinain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bennal pinain Allah subhanahu wa ta'ala wa tu'til mulka man tasha pangurung Allah subhanahu wa ta'ala in kawasehin sine-sine kabayaan ne wa tanzi'ul mulka mimman tasha lamikyan tagsuan do isab Allah subhanahu wa ta'ala sine-sine kabayaan ne bang payaman no si Jamanlay me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala inme bang sa Quraish antak be si me lahat ininen Rum pa inte duk Persian kulang-kulang tuo pa inte si lahat Makkah sumagawa sabab sa ien janji Allah subhanahu wa ta'alain ganiya pa inte mian tahinang ne paatag yene parkala ininen maananin bisan pe sa inge diawa pipisno bisan pe sa inge mian pa inte kalammanu si pamayam manusia atat kala bebbegan no agamahin atat kala bebbegan no kasabennalanin insyaallah subhanahu wa ta'ala dangkat kyo Allah subhanahu wa ta'ala ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si tenged painte yene pag nakura ininen atawa kasabennalan sin pag nakura maananen niya waktu tinagsuan wa Allah subhanahu wa ta'ala amban kite wasiyat duk paeseb mula-mula si ginawabaran ko sine-sine kapusakaan wa Allah ta'ala ininen luune ke magnakura iya dialem kauman ne magnakura iya dialem lahat ne magnakura iya siluma ne magnakura iya antag-antag ne subay eseb ne subay pahap ne iya ne parkala ininen me kapung ginaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pegge kaw iya magsusun pagtaabot si Allah kiyama painpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul jannati thalath iyane pa inne may aasurgain tello tumpok atawa kan tello bahagian panagnaan sultanun muqsita iyane pa inne nakura adil iyane nakura mayam si rakyat ne iyane nakura pinayaman wene suse
iyene painte sira ayat nen banggay tatunay ne iyene hak nen. Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu kama qala Aslam Maula Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu painne dambuak waktu painne paluwas kami duk si Umar mian painte si Madina maananen iyene mayamme mian painte kahalan sin kauman. Pagluwas kami painne sa miyaan makakita kami ebbot kayat sangem. Pain si Omar hatoinin painne may aamag tutulak. Sungko painne payamante kau sa tinenne hangkan se painne magpekket ebbot ataw akan magtukon ebbot. Pegya sila at Arab may kapung tinayihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang aahin mian kakenelan matuulay magtukon si ebbot si guwa ubus patapit-tapit se supaya painte tapili si siye iyene anulay mian panaslay. Pain Omar ibn Khattab sungko painne payamante pagpayamde faida bihi imra'atun wasibyanun. Pagpayamde dende hati dukme makanakin painte nangis ubos dendehin magtukon ebbot ubos painte ine tinukunannen ine binelanen mian painte bohe magpanas bohe. Pain si Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ine painne wey painne me makanaklay nangis okay painne dende puas amban panalam ni. Pain si Oma pain dendehin aljo' kinaugto painne. Kinaugto. Ubus painne ina binelano iyan. Painne bohe binelakon likay uskitahum fanamu. Ine be painne hininang ko ininen magpanas ko painne bohe pinakite si siye in ako magbella ko sampay painne takaypat dene iyene kaugto den sampay si tumuli la ilaha illallah. Ubos painne naan si ininen ellet kamihin painne duk si Omar mian Allah subhanahu wa ta'ala maananen iyene dendelay ga katauhan ne ilien ne si Omarin ilien ne Amirul Mu'minin iyene nakura si Jaman lay Allahu Akbar ga katawan dendelay si Omar painne mangantanan painne parkala me muslimin maananen iya nakurain sumagawa thumma yagfalu anna Allahu Akbar pedih pi manamalan pula no nakura keo binisahan keo e dambuwa sa amiyaan manu siya si pagharapan ga keo takilale ka upain ne nakurain tinaat ti alennon sumagawa gahad da keo takilale ubos pa inne takaipat kami we ni Allahu Akbar sumagawa ga niya dapat Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu tinayma we ni pigi kasabennalan pagpili jaman ko ito magdepends pesibaran bang niya paatag sa amiyaan niya na bisar amban me raayat parahal kay kanen bennal pinain niya maghapen si kaam gay kaam makakan gay makaiskol anak bindok sa dilit nakura we ay sab gay sa ien me raayatin kay kahanen pegge bang magurong tinuuntuunin upama yan mi madayahanin. Pegge bang magurong tinuuntuunin sihigad lalanin. Bang kiyaw parialem dialem atawakan mian pasongsong hek kamanamal makaase. Sampay makabisara ni painte iyene mi raayat ininen sa miyaan. Kung maghapen pa si Omar ibnul Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Pegge Omar ibnul Khattab radiyallahu ta'ala anhu tinalaw ye waktu ne pag nakuranen bang niya kinaugto ubos mian painte gay katabangan we ne hangkan ine hininangnen kahaba sangim painte paluwas amban luma ni pinakale-kale kemon
Yene painte luma si Madinahin, bang ine kailangan nen, bang ine makulang si iyehin, ubos bang takalene sa miyaan, inurungan pagsalong-salungin, sa iyan sipat si Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Si oras ilien, takitene painte dendeninen, paindendehin, si Omar painne nakura kamihin, ubos painne ligap si kami, Allahu Akbar. Song nepatekang si Aslam radiyallahu ta'ala anhu misara, mangkwe kite, we kyo painne misara ga katawhan no yun si Omar, sinagagang we Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sa miyaan, mangkwe kite mahlan, mian, da apa inne, da kyo painne misara mangkwe kite. Pain si Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ngagad kyo painne tuo, ine hinangnen, binoowe ne si Aslam, yene painte bataan ne miyaan, atawakan mian sawe-sawe ne miyaan. Ngeddo painte tirigo, mian tahin, ngeddo painte tirigo, atawakan takakan, habbaitul mal. Paglai, pain si Aslam radiyallahu ta'ala anhu, ana ahmiluhu, ako pain ni maluwang ni. Paggewe ay bahasa nakura Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Pagge nakura ye, sarta painte mian maula yasin Aslam radiyallahu ta'ala anhu, pain ni ako maluwang ni. Ina sambung si Omarin. Kao pain ni maluwang ni, tanggungan no pain ni dusekun si Allaw Kiyama, Allahu Akbar. Pamanon be, sipat sin nakura adil. Sipat sin nakura adil. Kao pa inne malungne, kao pa inne moone tanggungan no dusekun si Allaw Kiyama. Allahu Akbar. Pain si Aslam radiyallahu ta'ala anhu, fahammaltuhu lahu, pinabalong pa inne we ko si iye iye dakik, atawakan yene tirigulay, atawakan tahin, si Omar ibn Khattab mamuuyin. Payamanon beko kahalan nun okyo dambuwa pung tinaiku kawasehan, amban barangay captain, Vice Mayul, Konsehal Mayul, Goberno, Congressman, Vice Goberno, pamanon ko. Payamanon ko. Bang kita public servant, ininen dumay ninin pagtira, maudo ininen, kauniya pinain pagtira, exceptebi, tail ka we ko dibuhi, bahasa tausog, sumagawa pain ko gayhap, pag ilka akon balikan kuduk bahasayakan. Order inin si ako, pinako maudo ininen, hangkan ga niya tinira sumagawa, bisarate bang ine maghapenin, bang upaman niya talaray magsabar ye, ine sibay mapatut hininangnen, bebegan ne, iyan ni matumangwain. Bang niya talaray, besibay bebegan ne matumangwain, pigya sa iyan muslimin. Okay. Pagsamiaan binalong ni Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, sampay tek ka ni sila ipainte si dendehin, sampay nabang ni Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu magkuligeo, yene painte anulay, yene painte binilalay, painne pakanon ni makanakin. Pamanon be, yene kissa ininan ajib, jiddan, makaulali manamalan. Puas amban ilien, ini magtuytahala Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ga magtuytahala. Painne si dendehin, pakanon ne painne anak nun. Bang tali no kisah ininen Omar ibn Khattab, ga tahala sa ingge, confident iene barannen, sa miyaan, takitene me makanakin sinay, ga ni kinaugto, Allahu Akbar, esohan. Niya kibakas makahinang ang bankite, buwa me bulukon, iene me pag nakuraan te silat, atawakan sinesinane, bang niya makahinang walillahil hamd, sumagawa si Baysep Pute ininen. Bang niya bakas makahinang ke bangurong aamiskin, gay tahala sa ingge, subay takitene sinay inurungannen. Subhanallah, subhanallah. Gay ngurong sa ingge, mian gay tahala, mian painte sa ingge takitene esohan inurungannen. Omar ibn Khattab sinigura wene. Pegge weey, sabab iyan parkala ininen susun si Allaw Kiyama banggayha pagbuonon sayen pag nakura Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu.
Patata kisahin lamud amban me sultanun muqsita. Hekka manamalan kisah si Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu maghapen waktu ni magnakura. Dambua waktu in Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu paluwas sangim pinakale-kale ne yene me painte anunen yene kalagihan me rakyat nen pinakale-kale ne bang ine higong-higong yene painte lumain sa miyaan obos bang takale ne magkalagihan painte kinakan magkalagihan ine-ine tinabang we Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu saien yene pangipat ne kauman nen si zaman ne saien sampai dambua waktu makakaleye dambua dende duk anak ne pain dendehin oke pain ni anakku sumumiaan pain ne sagetanun yene painte gatasley atawakan labanin duk bohe supaya hekka ine sambung dendehin nga maha pain ne si Omar sambung anak nen nga mala pain inanin sa ingge bedende pangamalane buka kita takitene pain ne okew inaku bang Omar ibn Khattab da kita takitene fa inna rabba Umar sabennal pain ne Tuhan si Umarin yarana takitene kite maananen naan si ininen yene me parkala ininen Omar ibn Khattab minulliya wa Allah subhanahu wa ta'ala silabihan sa ininen. Allahu Akbar. Niya pe kisah ajib jiddan makaulali manamalan mian painte Allah subhanahu wa ta'ala mada yasna' li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Sumagawa pasongsong miyaan kisah kume palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge takale we Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya nabi sarendininen painne gay kita painne takale atawakan takita we Omar sumagawa Tuhan si Omarin takitene kite hangkan gay painne betaran ko yene gatas lay bohe atawakan lamuran ko bohe Papo Omar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pinaandahan anak nen si dendeilien Allahu Akbar pegge we ininen dambu amban sifat dende bisan gak luu painte yene magjaga si iyehin bisan gak luu elanen bisan gak luu yene mga mahanyehin atat kahala lais iye katalewin istidiru pegge wee Allah subhanahu wa ta'ala duhuk katalewannen kue ne tapas mian tabis saraten in aasurgain baletello dambua amban painte tellulei sultanun muqsita kama qala sallallahu alaihi wasallam yene nakura adil nakura tinalew sinusunan wa raayat ni pagtaabot sa qiyama ikadue warajulun rahimul qalbi bikulli dhi kurba wa muslim yene dambua lella lunuk pangatianin yene dambua lella mi antaga-ase pangatianin si me usbawarisne bangurong dambua lella ininen dinehelluhannen usbawarisne dehello pegge wee in pangurung si usbawarisin sadak kasi usbawarisin hal ga manamalan amban sadak kasi asad di pegge wee bale duet ay do nun sila maana silahin kasugpat no kasilasahin si antarabi dok painte iyene sadak kalay sa ien bang pagkasimiskin duk miskin me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala warajulun ganiyun afifun mutasaddiq yene pa inne dambua lellagay abuhan sarta ine mian ngurung magsadakka yene lella dumain hekka istorinen dumain bang bakas makaurong sa miyaan mag-live atawakan sa miya kemon ni hadja sumagawa ininen ko tabis sarakoy bang yene me siye mian katikkahan amanat gay makaine pattade bang yene me siye taraak gay makaine painte mian insiye magsukurse gay makaine sumagawa pagbisarato naan si ininen
Yene me siye ngang gwa mian painte sadakkare amban dem bolsare maslabi hap tinapo kadya me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tabisarako si muhadarako dehello yene kasabennalan sin naka-ikhlas. Sumian bekeo meki katauhan no ikhlas ginawabaran nun. Baya keo katauhan no nulay bekyo ng bahayang dendangan ni nga bahangi ubos aahin mian tuli. Baya kyo katauhan no nulay bekyo ngurung sadaka mian ga niya nga tauhan ni amban kao sadakahin. Nulay bekyo na bang mian miskin sa miyaan ubos ta sabot-sabuton. Nulay be parihalaon sambahayang limewaktuhin misan ine kahalan no bang tahinang no ininen may kapong tidayan si agama taeddo no ine kasabennalan sin ine ine kasabennalan sin ka-ikhlas. Dasimana mian palabe tinex ko edang buwa Arab painne ya Sheikh Nur hayyak Allah painne wabayak niya ke painne katauhan no amban me estudyante magkailangan manamalan mananin magkailangan duwain painne mian iyane painne mian magpatampal inya magkailangan ubos dumain gahati painne magkailangan painne sulatun ko painne ako alennen min duni au duna isarihim iyane painne gay katauhan ne atawakan gay katauhan de tabangante se Allahu Akbar. Paano may ka-ikhlasin bang nabang gay se mabaya in mian painte tatabangan miyaan ine amban siye. Pagya kita gai. Kasaben nalan gai. Gay kyo makatanam bang kyo makaurong bang gay ilangan no. Ininen Ramadan Mubarak amban aamyaan. Magsukur kita si aamyaan. Ituan. Mian painte bang kanian den mimbabit tasjiya gay makaine. Sumagawaanin maslabi hap gay nebe inilangan. Sa ininen may kitapit si ka-ikhlas tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ilien si dambuwa lella wa rajulun ghaniyun afifun mutasaddiq. Yun dambuwa lella afif maananin mian temmen sumagawa yan hinangnin mian ngumbanan. Niya no sab mag-text si ako painne katuan magurong kami painne sadak kahapulo miyaan pagya painne gay tanto pinayaman may magurong-urungin. Allahu Akbar. Pain ko amban sin iyan. Tagna ko pili labi dahatos lumaan kaurungan nen. Ikadue dahatos dupitumpu painne ngahik-ngahik painne amban me mian gay ne taat ko sumagawa me aaininen denderu magpikilan ininen ga dunia kawase-kawasere sumagawaanin yan hinang de ininen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala magurong kinakan si daman ininen ga niya lo takite ko patta subhanallah ininen nambu amban hanian lahunna ine mian mulyatese sinabab ay tanda ka ikhlas de me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala denderu makagees painteng ngurung me labi dahatos lumaan me labi 200 lumaan ga niya patta ga niya ine Allahu Akbar. Sumagawa payamanon ko ito mian bangtala antag sipat yan nakura sa benalin antag yan sipat painte nakura ko painte Omar ibn Khattab bang upama gay ni kiyaw lumain la ipaturul-turul kiyaw antag ikadue pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam in syi'tum amba'tukum 'anil imara wa ma hiya bangkam painne mabaya akahante kaam atawakan suwi-suwihante kaam si tenged pag nakura pain me sahabatin wa ma hiya ya Rasulullah ine be painne kasaben nalan ilien ine pag nakura lay pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaluha malamah panagnaan painne yene pag nakura lay susun yene pag taabot si Allah kiyama sinusunan kiwe raayat no
Pegge waktu nungan tanan painte. Yan parkala pinangandel si ka waktu no. Mian painte elom tu data bulak dunya. Ga tinunay wekno. Pagtaabot si Allah kiyama. Kemon yan may raayat nunusunan kao. Sa iyan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wathaniha nadama. Magsusun kiyo. Magsusun kiyo bang wei kiyo manjari na kura. Magsusun kiyo bang wei gineesan wekno. Bisan kiyaw gay qualified sa bapek kaira allotment atawakan inaina ne laisin inapas ya si kawaselay magsusun kiyaw bang way kiyaw manjari ilien may pagtinai si kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Bang hadya tatali bang hadya kinatauhan we me siye magkapot sin parkala me muslimin gay makagees nganyanya bisan pa inte dam buwa pilak sa ilien may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa nen kahit kahanin, yan may siya magkapot, parkala sin may muslimin, kahit kahanin awam. Maananin na, sininin bangkyaw awam, si Sara Allah subhanahu wa ta'ala, gay kyaw tinalew mapatay, gay kyaw tinalew ngurakot, gay kyaw tinalew mihinga sa weno, gay kyaw tinalew nganyaya, gay kyaw tinalew kemon paggiuwi, yan ni sarain gay katauhan no. Inaro katauhan nun, sara ombudsman, sara sangguni ang bayan, sara painte Supreme Court, yan sara ininen, bangkyaw ngorap, tabisto, namikikyaw painte inakusahan, sa banggero kyaw tabisto, maananin ligtas kyaw. Pihadjamban me, mian makahinang ne, tuos data bulak dunya ininen, inakusahan painte parinta makaligtas. Sumagawa bang taabot si Allah kiyama eseptebi, bisan ko'y ahat, gay kyaw makaligtas, pagya uwe lai sinulat, mainpainte kakahinang nun, tuo data bulak dunya. Amban nilien may kapong tinaihan ko, si agama Allah subhanahu wa ta'ala, amban dambuwa lela magnakura, painte si luma-luma ne, si andane, si anak ne, si dambuwa luma ne, si kauman ne, amban painte si kauman ne, barangay captain, konsehal mayo, sampay kemon ne, si bay kyaw tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagya pa in Rasulullahin nadama, iyan kabinsanaan, kalugian, atawakan susun pagtaabot si Allah kiyama. Wa thalithuha, adabun yawmal kiyama illa man adal. Adabun yawmal kiyama illa man adal. Siksa peddes, pagtaabot si Allah kiyama, sumagawa, sinesine sa ine, sinesine sa paadil. Sinesine sa tunay na yan kapatutan painte raayat nen. Sumagawa, bangye pabintong, bangye painte patala, amban sipat sin kaadil, esep ne siniksa iyawe Allahu subhanahu wa ta'ala, pagtaabot si Allah kiyama. Ininen dumain bisarako, dumain ine rukine, sumagawa bisara mian painte, pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang niya magpain, way inibehda sipat da inakahin, insya Allah sabut terwisab, bang ine kapatutanten si siye. Bang makajari ke kita magtaat, atawakan banggai ke, kwe me painte, manhaj sin khawarij, iyan e paluas si amban pagtaat sin nakurade. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, bang abot painte, iyan e oraste. Damikian, hangkan si may pahapte, pagge pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngandua asime na kurahap ngandua ay pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi rawahu Muslim. Itu endua pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sime na kura hap mian painte yene pagbuolen si raayat. Makakita kita zaman ko ito, alhamdulillah, niya may magsipat sa miyaan, iyane mian lunok pangatian din si Meera Ayat de, nabang si Meera Ayat de, sumagawa, gini kita magmingson alen, katauhan te biru, mian painte, iyane may sipat de ninen atawakan bang sine, iyane may ay ninen. Pain Rasulullahin nga, pain niya amban may pinangandel, iyane ngantanan parkala umat kumaananin nakura, ubos pa inne palunok ne pangatian nen si Meera ne. Palampungan ne in Meera nen. Bang magkalagihan Meera nen tabang ne. Bang susi
inen pakegne, bang niya magbanta si antara de pagkahapne. Ine dua Rasulullahin, farfuk bihi, kaasianon niye, paluhahon si iye, kemon pa inte dua mahapin, mian, ine pangandua awe panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanamban may kamulyahan isab, sinakura, ha painte pagboonen, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pagki ngandua apangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si saien, amban ilien ku ito, ngandua asab kite, si may nakura te painte, mian bang pain, pahapde, atawakan bang pain, pamurahande in may raayat den tabangande, pakegde, awenande painte amban, iyene parkala kasigpitan tudyo kaluhayahan, saien painte, dambua painte, iyene hak sin nakura si kite, may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in nakurain dambua amban hininang we Allahu Ta'ala bangye paadil bangye ngandua at tinaima we Allahu Ta'ala duaanin. Bangye paadil tinaima we Allahu Subhanahu wa Ta'ala si iya duaanin. Pain Rasulullahin niya pain netello bangandua si Allahu Ta'ala ga niya pagdueruwe tinaima we Allahu Subhanahu wa Ta'ala panagnaan. Al-Dhakirullah kathira. Yan may painne basag ngesep tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduwe wal madhlum duk aanyanya atawakan taanyanya bang painte ainin ngandwa tinayma we Allah. Damikian wal imamul muqsit. Yan painte atawakan nakura adil bang ngandwa tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ga niya pagduweruwe Allahu Akbar. Kasampurnaan sine-sine magsifat ininin. Subay usal ni perangkat ni tanganin. Maku si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pain pinahap pamaranannen. Bang pain pinahap mian pain te pag-ibadatnen. Bang pain pinahap yan agamanen. Ahli pamilyanen. Araayatnen. Kemonin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pagge minuliya we Allah subhanahu wa ta'ala. Duk dua ininin. Pasuno sa bennal in Allah subhanahu wa ta'ala. Tinilaw na tiap-tiap mag-ipat pagtaabot si Allah kiyama. Bangka ni annun kao pa intebosin si lumano. Masikaw iyan tinilaw we Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtaabot si Allah kiyama. Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu ahafidha dhalika aw dayya. Sabennal Allah subhanahu wa ta'ala tinila wene sine-sine bakas pinamangandel wene tuudia tak bulak dunya ininen ine tatunay nuruki kapatutan painte ni raayatin atawa pa inne ile paswe no kapatutan den sampai pa inne hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi sampai pa inne dadambuak lilalay tinila we pa inne mian bang ine bakas ininangnen silumanen. Maananen, naan si ininen, iyan masulia ininen, masulia magkapot, sinparkala me muslimin, me kapung tinaihan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala, masulia hajj manamalan. Iyan masulia ininen, dumain mian basta-basta. Masulia ininen, me kapung tinaihan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala, masulia hajj pagtaabot si Allah kiyama. Kung ito, payamante ko niya sipat niya due tumpukan amban me manusia bangka ni an manusia due ininen ida salaha salahal mujtama bang painne kaniannen mian hatul se tumawa in pagbooren hap in painte pamamalakad den sanyang painte in societyhin. Apabila isab painte magkat, ida fasadal mujtama, bangga hatul, bangga tumawa, in pagbuorin, atawakan painte, pag-ipat din, sinraayatin, magkaat painte societyhin. Sino may aininin? Al-hukam wal-ulama. Yene me siye, nakura duk may ulama.
apabila hap duway ninen, hangkan mian painte si pagnakura, subay taamban ulamain. Paggewe apabila hap duway ninen, insyaallah hap yan mustamain, hap yan society ten, hap yan kaumanten. Pagge bang kanian nakurain painte adil, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, hap panamalan ga niya tanto reklamo. Okay. Bang sisa miyaan ne kahadyahanen ko ito ini amban may sipat na kura mian painte patut siway painte inumay hinang nakura atawa patut siway magnakura. Palagnaan annus subay iegay jumu maisiban may raayat ne. Peggein pagpaisiba ininen wajib si tiap-tiap muslim. Wajib sumagawa mas wajib manamalan bang kanian nun mag-ipat. Hangkan bang kanian nun nakura, sibay pahapno, yene addat hatulan nun si kauman no pag-iueay, kauman nun pinayaman keo. Damikian me kaulamaan. Sibay keo gay magpagwa me, pangadjian painte, makalarak sin kauman, pag-iueay agamahin, atawakan painte, kaumanin mayam si kao. Naan sininen panagnaan annos, subay nakurain basag maeseb sir ayat ne. Bang niya takitene gay hap, subay paeseban ne. Subay magtuyo ko pagtuyo ne si ginawabaran ne. Subay magtuyo ko pagtuyo ne si pamilya ne. Subay magtuyo ko pagtuyo ne mian si anak andane. Subay sa iyan katuyo nen si mera ayat ne. Paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min amirin yali amral muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'ahum jannah. Bang painne niya amban me nakura, gay pahap ne pagbuonen si kauman ne, gay iye magtuyo ine-ine amban me kapatutan sin kauman ne, mian painte gay tunay ne, bukani annen taga-esnero, gay tabang ne, gay piyune, gay iye makasek surga. Gay iye makasek surga may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tilaw tikam. Tilaw tikam. Iyan kam iyan, mian painte, magnanakura iyan. Maksud bi iyan kahapan iyan. Bisan pesine magpain. Hangkan na bang eleksyon, si waktu pagpene, botohanon mi ko sa miyaan hininangkon, maggadji ko si madrasa, magpatenggi ko building, nabang ko si may anak yatim, bang niya taga-anda, atawa bang niya mag-anda, nabang ko mag-urong. Kemon iyan binisarabi iyan kahapan. Sumagawa banggay tatunay bi ubos kani anbin, tag-es biru isabes, sebon bigay kampinasek surga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ininen me, kapung tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pagya kita si kita magpaeseb si antarade. Si antarade. Ad dinun nasiha. Yan agamahin si may pagpaeseb. Pagya inparkala ininen. Hek ka manamalan ligap sabab allotment. Sabab yan painte inalinan we de iraininen. Pihad dya magpapatay magdanganakan mintedde. Magbono di alem kauman. Sabab allotment do. Sabab ira do. Piya dya mag-anak matato mag-ala mian paintelasahin si antara de sabab ininen dume palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wey kita gay nali. Bang hadya tatali te mati kite. Bang hadya tatali te temporary rupag nakuraian. Gaian niya mian ine makapag-angan-angan si samiyaan Omar ibn Khattab. Waktu pa inte bono sin Khaybar. Ininen do pa inne oras ininen do pa inne minted day ininen do ko makapag-angan-angan magnakura paggewe pag nakura sa bennal minulliya wa Allah ta'ala do rasul ni puas billahi pa inne gai pagge kite makanak pe umul 2 tahun pinain palabay 17 tahun binnaan ine pangagad kyo pinain election ka o pinaato si siya la ilaha illallah nakanak diki-diki pe. Pinahangan-angan ni magnakura may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hangkan hap manamal mga hati sarain. Niya amban may takite ko pinain agaranon bi 2020 nakanak ininen pinaatukon. Ine yuen.
Sinduehin tinalaw ng tanan kapatutan ininen. Ubos yan may ga niya pa tega pabisan akil balig yan iyan pinatunon sabot terubang ine me surutul qadi atawakan nakura pasongsong niyaan ine me surut nen me kimanjari bang si Islam pinahinang nakura insyaallah subhanahu wa ta'ala sana gay lobat pa inte iyan ano to bang lobat insyaallah patangin-tangin ta si charger pagka di ilaw lobat ubos manas magkalagihan ne pinaisi dalam freezer na tapaisi sa usa panas cellphonein sayan may kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pula-pula ano yan nakanak ga niya pangalap-ngalap ni subhanallah pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'yatan yamutu yawma yamutu wa huwa gashin li ra'yatihi illa harramallahu alaihi al-jannah ga pain niya amban me nakura bakas pinangandal wa Allah Ta'ala tuuda tak bulak dunya mag-iipat ubos kani annen mateye ubos in ilaw kamatay ni kani annen ine mian painte gasyasi marupang niya si raayat ni pinarupang we ni si raayat nin painpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa harramallahu alaihi al-jannah malaingkan hinaram wa Allah Ta'ala si iye surgain iyan na nakura marupang si raayat ni ubos matay gay makapagtaubat gay makapakuampun si raayat ni hinaram mo Allah Ta'ala si iya surgain may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gaki maghapen si kaumante niya maghapen si mesad di municipality iyan na may bonus pangurong may parinta may empleyado inedto iyan mi anpainte dapo kapatot si kaumanin mi miorin atawakan vice miorin atawakan gobernorin pegge we bahasa lagi bang sinabab ang bansiye aahin makapagtrabaho pinakuhan we de ine mi an bayad atawakan painte mi an yene mukabil mi an painte yene pagtuyo de supaya si makatrabaho ininen gay kisanyang dalam pangatian no okyaw dambua pung tinai ko magkapot sin parkala me muslim makatabang kyaw pung tinaino gay kisanyang ako bennalnen asal mian addat ko gay ko tanto patapit mian painte si me nakura tinalew ko upama patapit ko gay kubaya magpatadok siye sabab we gay kubaya binisahan mian luo ko sidambua na kuraian upama na kuraan niya paluhan kun ubos gay tabok magbisara. We kan nalbin mian painte an bahani hadyak ko si sa ininen. Gay ko makages bang niya sawe ko nakura sa miyaan gay buo ko magbisara bang kaniannen mian painte ga tumawa hinangnen taga-es ko wallahi al-azim taga-es ko bino magbisara. Hangkan ne tag-itebi kemon patta ko ga niya may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge tinalew ko binisahan sa ininen. Amban ilien, bang kanian pa in Rasulullahin, yene nakurain, mati ye, ubos kanian gasyas, marupang sirayat ne, illa harramallahu alaihi al-jannah. Hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala, si iye painte, surgain. Subhanallah. Subhanallah. Hinaram si kao surgain. Bu kemon maksud nun maksud hap. Kemon maksud nun nga surga tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ga ni kita isip no waktu no paubas. Botohanon miku. Gadjihante ka ame guruhin. Ga kita isip no waktu no paubas. Pinasan we no may guruhin. Tabanganon miku. Gadjihante ka am 5,000 Subhanallah. Andag na bisara ininen may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Akaanon bi inahin may kauman bin. Pakilum ko si kaam madrasahin. Atawakan mapiw ko kahababulan 5,000. Bang niya matay amban kaam pamiline sapot. Pegge mismo mian painte yan may kakana binelli. Si mea painte mian kamatean. Si zaman-zaman ko ito sampay si takiteten me dialem-dialem kasigpitan me palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ininen mian matao mga kahin paggi ako inanak ko na kanak miskin.
Sampai dam buah waktu bang patek kabisan pamiliasin gak niya. Subhanallah. Waktu ku mag-addi si Marawi, dumain kuminduay mintel makatangis gak niya kinakan. Paggiway talesako si baran ko may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus payam-payam ko, yan ni siya madayhanin, yan ni siya makagiesin, ha, pamangan din awe. Alta alay pa inte pagtuyuan de, sumagawa kay kanin, lagi bang may politisyan iyan, kay kanin alta raayat yan. Alta raayat yan. Maapon di ko si Bisarako ininen. Sumagawa banggay Bisarate, gay tambalte parkala ininen. Mian pa inte gay paryawa iyan ni korupsyonin si kaumante atawakan antag-antag ni minaibayan. Duk sinesine ni makahati sin Bisara ininen. Sa ilian may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Mabaya at ikaw maksud nun hap. Ubus pagtaabot si Allah kiyama. Kwe mian sa pantun pa inte bagumbon. Mian hinaimpulusan we baliw ga niya ta provetsyono. Ganiya sa iddo no. Buadapon to deta bulakdon niya bang kiyo magtuyo mag-usaha bang ganiya ta provetsyono bu kapatutan no sa miyaan pamunuan no pangamahan no banggay pangurungkaw kapatutan nun. Nasa ingin ni bang si Allah kiyama. Kwe kahantang painte bagumbon hinaimpulusan we baliyo sinabab ang pangadatan no. Sa iyan may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kanian nun gasyas marupang kiyo. Hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala si kao, surgain. Na isebon may bistarano tagnain, isebon may danjino si may kauman nun, subhanallah. Hek ka manamalan, hangkan ni paatak may magrapin, kay kanen, pegya uwe mian, halga ni manamal ungsurin, innakurain painte bang, niya mag-anda bu makagees, do sinabang may urong may 15,000. May urong may 15,000 pesos, may pimasanda, may matatuehin. Ubos bu tagasin do keo, la ilaha illallah. Gay kita gees no nabang atawakan garantolan no ako ni rahu. Gay tagees no, subhanallah. May barkala ininin, may kapong tinaihan ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Paniya, painte pagrapin. Paano may maghapenin, sinababang banininen. Masi iyan, mian painte sinababang mian. Kay kahan maghapen, amban may laku-laku na kurate. Gay na kinatauhan bang ine, mian anuhin, kahalan raayatin. Pagyawe ay kay kanen, magluma si Pasangin ne, magluma si Manila ne, magluma si Sambuangan ne. Inine namban me, gay hap pinayaman. Pagyawe ay sab gay misara may raayatin sa ien, pagya may kehek ka sa sakatan nun, may kehap luma nun, para halgat jinun kulang-kulang do, bangkyaw man dari na kura. Yepi makaulaliin, gadjinun kulang-kulang do bang dumain kyaw korap. Sebun, antag kyaw ngeddo milyones bang dumain kyaw korap. Ambat sa kugay hamahanbi, sine-sine, mian magsipat-sipat ininen. Sumagawa bang magsipatin do, si Baytay Maani. Si Baytay Maani ang bandiling pangatian ni. Pagyaway ga ano sa benal. Si kiteto maesib hadya. Walang personalan. Sayan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininin. Gay makajari pa inte nakurain. Taabot tiya matay. Mian parupang ni inkaumannen. Malaingkan hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala. Si iye pa inte. Iyan ay surgain. Ngagad kaam. Lobat pa inte selponin. Pasaksak kuraw anuin. Continue te sa ilien, sabay niya annos, sabay nakurain pa niya sa miyaan may kapong tinaihan si agama, Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabay sa iyan si patden, sabay maesip si kauman, sabay pagtuyo de si raayat den, kaya pagtuyo de si ginawabaran den, kaya pagtuyo de si anak andaren,
Bang sihap si anak andare si kauman de usmawanis de si bay sihap painte si raayat de sa ilien may kitumawa in pag nakurain may kapung tinaihan ko si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Painpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban may kapatutan isab nakura lagi bang patekta si may election mag line up sa miyaan bang upama mian magpene ne sa miyaan pinenein bisan dugay qualified bisan upama sa miyaan jay patot hinang nakura pegge kasin ne pegge kalasahan ne pegge ta kontrol ne ilien pinaraagin painpangu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam man waliya min amril muslimina shay'a fa ammara alaihim ahadan muhabatan fa alaihi la'natullah la yaqbalu Allah minhu sarfan wala adlan hatta yudkhiluhu jahannam. Painpangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si tayo dininin sine painet ahinang nakura umos mene isabie mi ano upama me nakura hadje mene sabie hinang nakura si dambua kauman sinabab pigge ta kontrol ne sinabab pigge kalasahan ne sinabab pigge wei hekaltane ubos bu katauhan ne aamiaan gay qualified yene painte niya pe mas qualified amban iye paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa alaihi la'natullah pinaglanatan niyo Allah subhanahu wa ta'ala bang mismo okyo dambua taga kapatut katauhan no hek kami an painte makages sa dili yan ang tanan kapatutan ilien sumagawa pinanenun andanun pinanenun anak nun pagigay kyo mabaya tumahala ang man kao pag nakurain ininen pa in Allah pa in Rasulullahin fa'alayhi la'natullah pinagmurkaan niya Allah subhanahu wa ta'ala pinagmurkaan niya hangkan si pagpinaininin bangkane anon nakura a'zam hadje pineun bang inggehin qualified din pineun bang inggehin aslahin bisan pe anak no andano bang qualified na pineun ku ito dumain bang payaman no sa mian mag-anak anda mag-anak matattoe magpung tinay kemon peggewe ga niya wallahi alazim ga niya apas de sabdili amban ini amban kawase dumainin magpiyakapan pegge siya mismo makamian makabisarahin bang sihap Manila bang sihap Sambuangan inalenan pinain niya meeting de niya mian pinain niya may sison de magpiyakapan se kay kahanen pa inda dumain magpiyakapan magpapresko magpahaples sa DLM Hotel duk sa Dilipe ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen dambua ang bansipat dambua pa intinakura bang yemene siway penene qualifiedin siway penene pa inte mahapin ikadua sipat may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala may an pa inte may kanakuraan hap al-amana atau al-amin yene kapag amanatan bang pinabettad si iya amanatin luune ki amanat amban Duterte amanat amban lahat Arab atau akan amanat imban pinaguwa wene gaya magkhiyanat in ma'nasin al-amin al-qawiyul mu'taman yene aabasagan tapangandel sidambuwa parkala may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yene aahin bang tapangandel, gay tinalew painte, pasandihan painte, yene may kapatutan manusia, yene may hukukun nas. Sige nawabaran ni pigya uwe, painne tunay kuininin. Ganiya problemane, papituun may kapatutan iyan. Tunay kuininin, ininen ganiya problemane. Ito ang ban mian painte hinangha. Hangkan aahin bang manjari nakura sibay nakurain sibay dumain aalam ma sibay dumain aayen mian painte lam mapagkaanin nakurain sibay aabahani pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam hap manamal addatnin diawa manamalan sumagawa pagit dambuhay ang bansipat nakura bang yung amala bang niya talanggal ang ban may kapatutan painte sin ine agama peyat may anak matanin sadime pamayuhaanin pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayen amban may sipat na kurahap may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala
sibay basagan. Paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu tinilewiye atawakan niya magpaindang buwa sahabi, yene mian painte Abu Dhar, painne okyo Rasulullah, hinangon ko painne dambuwa amban magnanakura. Paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dhar, innaka da'if, wa innaha amana, wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadama, illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Allahu Akbar. Pain Rasulullahin, waktu magpain Abu Dhar, pain ni okyo Rasulullah, hinangon ko pain ne dambuwa ine, dambuwa pain ne nian. Hinangon ko pain ne dambuwa mian magnanakura atawakan nakura. Pain Rasulullahin okyo Abu Dhar. Sabennal pa inne inkao lamma keo. Lamma keo. Gay keo pa inne basagan bang keo magnakura lamma pa inne pamaranan nun. Lamma yene saksianon pagkaanon. Wa innaha nadama. Sabennal pa inne susunyan. Except tabi pamami tali tabi bisaray ninen pahap. Pagibang kita ginali ininen tala kita amban hidayat. May kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Bang bakas bisa Rasulullahin si me sahabat pa inne lamma keo lamma pagkaanon na sa ingin kita ko ito sahabat ilien imam si ummat ininen imam si panuhutan ummat ininen sahabat sumagawa pa in Rasulullahin inna kada'if wa inna nadama sabennal pa inne lamma keo pagdiin pag nakurain pa inne susun pagtaabot si Allah kiyama na sa ingin sa ingin kita ko ito, bisan pamasate patihain gay kita makasabot. Sa ingin bisan pangahukumten. Sa ingin subhanallah, siya tao do sa si agama. Sa ingin Allahu Akbar. Nali kyo o kyo pong tinaiko. Dumain pag-agyawanin parkalaininin. Sibay pag-agyawanin magbalik Quran, magpangadji. Kemon ininen. Dumain pag-alistuhanin inin. Abe sampay me nakanak diki-diki sa miyaan. May kapong tinaihan si agam Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga peniya pangalab-ngalab na si politik. Magtuwi ni Kyo Misa painno. Ininen pangagad 2019. Pangagad 2020 na kanak ininen. Allahu Akbar. Asal hunit ti adaahin bangga niya katalew na si Allahu subhanahu wa ta'ala. Hunit ti adaahin bang awam si Sara Allahu subhanahu wa ta'ala. Pigya uwe tinuhut nin hawa napsunin. Sali do mian painte si Bilyan. Sali do sine-sine, kemon iyan, basta aahin awam may palanggungan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala, gayta kulit tinuan. Pain Rasulullahin wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama. Sabennal pain na in magkaput ininen, iyan pain na nakura ininen. Kapuhingaan kadekdesan pagtaabot si Allah kiyama duk susun hadji manamalan. Allahu Akbar. Susun hadji manamalan. Pagge kite hangkan kite bahani pagge ga beta kitete elew kiamatin. Ga ta kitete sumagawa nin bang kyo ngadji ba mian painte hangkan kyo makakale makabasa sa mian nga keseg pamaratsayanon si Allah subhanahu wa ta'ala. Nga keseg may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan gita tite pagge awam kite. Bang kyo masa suratul infitar. Mian painte suratul zalzala kahalan elew kiamat. Gay kyo mian makapag-angan-angan yaningan nyanya. Gay kyo makapag-angan-angan ngeddo kapatutan pa inte sawe no. Pegi o ay parkala illew kiamatin hunit manamalan may kapong tinaihan ko si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasuno amban may sipat hapsin nakura subay kyo al-adl. Subay adil. Subay kita adil si raayate. Subay ha pagbuotin. Pagi Allah subhanahu wa ta'ala taraak kita we'ne. Pain Allahin, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Wa idha hakama, wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Pain Allah subhanahu wa ta'ala sa bennal. In Allah ta'ala taraak ka ame ne pain nunay sin amanat.
mian din ak pinapiyo si dapo kapatutan si iyehin. Din ak pinapiyo si mian magmilik si iyehin. Dumay ni sab upama may 4 piece atawa sa dili sa miyaan. Pegge galo waahin at tatadya absent pinapinda ni sa dili. Ininen dambuwa amban me mian painte ta istimbat ko hidayah Qur'aniya lamod ininen yeneme siye magpikatas. Magpikatas supaya hadya painte tahinang mastal, supaya tahinang nurse atawakan nurses atawakan inainane. Pegge weay upama ako nakura ko. Ubos katauhan ko aamiyaan gasas yene magpikatas sa amiyaan bang hadya umasik mian bisan pay katas nen ine pasek ko si hinang iliin. Ininen gay manjari pegge sibay pamapihan no tarabaho iliin yene taga katasin yene magtuyo bakas mangiskulin yene magtuyo bakas makaadjiin ininen maananen yene me siya ininen bang kinatauhan no me siya dapo kapatot maananen me nakura me DFED kinatauhan katas in katas den peik atawa si me municipal kinatauhan me mayul katas den peik sa miyaan gay makajari pa asek de si trabaho peggehek ka qualified taga katarangan bakas magtuyo ng school iya dapo kapatutin ga makatrabaho. Pain Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Bangka ang nga hukom si manusia sibay kampanya adil da kaamine magtabang dapit. Da ka magtabang dapit. Ako hek ka manamal takalay kume sara. Hek ka manamal takalay kume sara may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang ni maghukom sa amiyaan kauman na hinukumnin may sara mapanday mamisarahin pinapiyuhin pagyawe dukta bulidyo yan ay kahalanin dumain sa ien bisan pe pong tinaino bisan pe anak no apabila dumuse ga niya pagduweruwe ga kita ised di pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mang ina bisaranen pasi Fatima radhiyallahu ta'ala anha fa inna law anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha bang pa inne Fatima anak Muhammadin pa inne anak kun maananin anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangkew tantunen pa inne putukan kurutanganin bisan pe anak Nabi bisan pe anak Muhammad maananin sa amiyaan may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala bangkew makakita di alam beta atawa kan di alam telebisyon iyan bang pinain anak congressman anak gobernador suwi ina data na may pulis duksa inen bisan pe kanian nen pinain maka mian makalangga sara ga niya license ataw magbaw may pisto ga niya may license suwi ina datan sa ingi bang makalanggal sara bisan pe ini kapatutan no pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ine kanian nen misaraye bisan pe pa inne Fatima anak Muhammad bang makatangkew ine pa ine putukan kurutangan nen sa iyan may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala kasabin na lang ini agamahin dakyaw magpersonal pegi agamatu dumain kao dapunin Allah subhanahu wa ta'ala pinapituan kita ini agama supaya hap kailum tenang bandunyate labinan bang kita molek tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala amban iliin kemun kahalan sinabut te ininen to sin agama si kite bisan peddi bisan ini kau niya magpain amban pagdeliver na yan peddi sinaingge isa pagdeliverin bang dumain sa ien dumain sa ien hangkan bang kita nakura subay kiyo adil may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala subay kiyo adil si antara raayat no balik ko sa ingge pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul wilaya al-kubra iya da po kapatutan mahadyahin si daman ni sumagawa inabisaranen bang pa inne makatangkyaw Fatima radhiyallahu ta'ala anha putukan kurutangan nin ku ito bang anak congressman bang anak barangay bang anak konsehal ubus taga dusa sa miyaan gai pigi anak ni pinain leman kita si iyela dumain sa ien pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo anak ni bang upama makaduse bisaranero sa miyaan ininen tambal
Pagihangkan ne makanakin, bang ilemon, ubos bu painom no tambal, nangis yan. Sumagawa tambal lay ien labean, puas amban idin Allahu Ta'ala makakulay siya. Sa ininen dusab, magpa-7. Bang upama talanggal kyo dambuwa pong tinaiku mayul gobernador Kemon ni iyan, yan may magkapatut pa inta si kauman iyan, si bisaray ninen, S7 tambal yan, paluhahon pangatian nun, lukahon pangatian nun, bang sa inget tumawain kakahinang nun, pagke bangga niya ma-S7 kite, magkaat ni kite. Pagke bang kita gay pina-S7 ne, ubos kakahinang ten nga tumawa, istidraj, pinasakaran ni kita wa Allah subhanahu wa ta'ala, pinaine, idurungan ni kita kawase, wa Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbaya-baya ni kita, pagtaabot si Allah kiyama, pagtaabot sin kamatayte, may kinagida siniksa wa Allah subhanahu wa ta'ala, siksa sa roon doon. Ang baniliin, gape, mian late orasin ko ito, may kapong tinaihan ko, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gape late orasin, makajari pekyaw painte ine, mian magbago, makajari pekyaw painte, magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iyan may kapong tinaihan ko si agama, subay kyaw paadil, mian kaulobat cellphone kun tambuste mian pasuno al-ilm subay kyo taga ilmo pegge bangga niya ilmo no ininen magkangingi kyo hangkan ne yan may kasinduehan pinain we be katuan lay palamod magbarangay we be katuan lay paubas mian pinain magkonsehal hek kan may inedit ko ito gai mas labi awla dapo kapatutin magnakurain siya may ulama siya may taga ilmo may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala hangkan niyan mian zaman ko ito niya inalenan we di bang si magsara niya pinain may chief justice para si may muslimin pag we in nakurain kanianen gay tao nga hukum lagi ibang may si may inurungan kita we de si may family code maananin si may sara pikhul usra inurungan kita we parintahin hurriya freedom si tengedininan maananin si may panghukum ten sara agam Allah subhanahu wa ta'ala amban niliin kay kanin kita nga hukum amban may sapap sinsipat na kura do qualified si may taga ilmu si may taga ilmu may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala si may taga ilmu hangkan ne pain Allah subhanahu wa ta'ala pinalabi ang bandela Yusuf waktu painte mian yan lahat misirin song painte mian tek kasi siya iyan utarain 7 tahun hubos magtanim isab sa dialim 7 tahun song pina bettad sinisinin ni hadya painte kabayan na kura mian painte anuhin iyan lahat misirin yan Fir'aun sin Misir pain Allah subhanahu wa ta'ala qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim magpain Yusuf, ako pa ini hinangon, pa ini ngantaran, yan ziraayan, sabab pa ini in ako taga khibra ko pa ini taga ine, in makna sin khibra, taga pa ini mian experience ko pa ini tao kumalingan ni. Damikian pagkiwe pinanoan niya Allah subhanahu wa ta'ala. Maananin naan sininen, kalagihan ilmuin may palanggungan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Gaki katauhan no inakaw pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niya pa ini sara atawa maghuhukom na kura tello, duelay pa inne dialem narka dambuwa do makasek surgain sinabe ilien pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun qada bighairi alhaq fa'alima dhalika fadaka fin nar yene pa inne dambuwa lella mian nga hukum bisan rumain dialem kasabennalan parahal katawan ni mabennalin baliktad ne ilien dialem narka. Ikadua iniin painte sa ininen sahidin wa qadin la ya'lamu fa ahlaka huquqan nas yene pa inne dambuwa na kura ga niya pangalab-ngalab ne si hinukumnen ga niya pangataune bang ine pangahukumnen maananen ga na ilmu ne ubos pa inne nga hukum ye sampay pa inne magkaatwe ne yene hukuk kapatot sin manusyain sampay labo ne gayne tatunay ne bang inggahin kapatot si anuhin bang inggahin kapatot si anuhin ilien pa in Rasulullah dilem narka hangkan ne kayan misara pinain si ano maghukum adya pinain pinagtampingan pigya uwe kahit kahanin maghukum ga tumawa lagi si may ininan awe ne bang si may hudud upama si may pagputuktangan ga kita free, ga kita inurungan may parintahin. Sumagawa bang si may fikul usra, si may mian pinain paghug, pagtiman,
atawa bang niya pinain sinara makapagkaat may motor atawa makapagsambong sa ininen kay kahanin magkulang pera ininen may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ayadan billah, magpatalibon kita si may kahalanien may kapong tinayhan ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qadin atawa wa qadin qada bil haqqi fadhalika fil jannah dukdambuwa pa inne aamang hukum nga hukum ya dalam kasabennalan ilien pa inne dalam surgain ininen inna qura dalam narka ininen dambu amban may alamat sin ine alamat sin kiamat bang patek ka na qurain sa miyaan sebon song netek kay lew kiamatin pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ine amban may alamat sin mian painte illew kiamat idha duyi'atil amanatu fantadiri sa'a bang painne amanatin gayne tatunay sebon mian tapit ne painne illew kiamatin ku ito dumi natahat mian dambuwa duetello maka hinangin agin kemon tabiya siga maka hinangin sa miyaan namban ilien dehello si pag nakuraano si pag-antan no kauman subay kyo tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala subay kyo kaupanuhutanin paggiuwe bangsab kyo makahinang kung inatawis sarate minulia sab kyo Allah ta'ala may antasabot si dambuha hadis nakurain tapit si Allah ta'ala si Elew Kiyama apabila pa intihap pagbuonin apabila adil pagbuonin damikian tasabot si mian hadis dambuha amban ine ahlul jannah al-imamul muqsit damikian tasabot si dambuha hadis dambuha amban gay sinagagang Allah ta'ala duwaanin bang yamako tuju Allah subhanahu wa ta'ala al-imamul muqsit dambuha amban pinasaindung Allah subhanahu wa ta'ala si Elew Kiamat yawma la dhilla illa dhillu si Elew Kiamat ga'deniya saindungan malaingkan saindungan do Allah subhanahu wa ta'ala ine panagnaan pinasaindung Allah imamun adil ine pa inne imam adil tatuhut ne kabayaan sarain hangkan pinarhelwe Rasulullah naan si ininen amban ilian imamun adil pegge imamul adil tapit si Allah subhanahu wa ta'ala pagtaabot si Elew Kiyama damikian may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala bang sa inyo pa may sahabatin mian mekipain nilepas atawa kantang kalipas amanatin pain Rasulullahin idha wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'a bang pain ne pinadapo ne iyan parkalain atawa pinasande ne dambuwa parkalain sinumain na po kapatutan si iyahin ininen agaranon ne kiamatin tekkane nambarilian yan may siya magpain mian wey may ulama iyan matok magpolitik ako proud ko bang niya ulama akahante kyo matok pegge wey siya mga tawan sarain delu pegge wey tao sa nga hukum katauhande mian upama niya may gitumaw nga amban may paghukom ne ininen mian pain pegge manusia do sa kay kanen tumawa pain pegge we siya inin binanto Allah ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama bang upama niya gay tinalaw si Allah ta'ala may dueteluro pegge gay sayang ne magaji se 20 tahun 10 tahun 15 tahun sinabab amban paghukom de ka tumawa makasek sinarka damikian Allah subhanahu wa ta'ala inangkat we na may ulamain hadya manamalan kapatutan hak ulama ininen may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala si tenged ininen amban ilien mas taga kapatot yan may siya may ulama ngantanan yan may umurul muslimin maananin yan may pakaradyaan may muslim sabang niya ngantanan na dumain may painte may ulama importantihin ngeddo si advisor amban may ulama bang ine hininangin pegge we bang si agama ne si baydo may ulama pagbisarahanin na bang isang painta si may article painta si may mian painta manunjuk si may iyan na ilo pangurong may Supreme Court iyan may sandigan bayan painte may ombudsman iyan nangeddo sab kyo si may makaadji malaihin sa iyan may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala damikian si may asidq si may paniya painte magsabennal si may
sa bennal. Bennal si pamisarani, gaye magputing, bennal bangye nga janji, bennal kemon, hininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dambuan ban may sipat ulama atawakan na kuraha. Asid subay painte, bennal si kemon ne. Fa in Rasulullahin thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum adhabun alim. Shaykhun zanin wa malikun kadzabun wa a'ilun mustakbir. Niya pa in Rasulullahin tellu gay pinayaman wa Allah Ta'ala, duk gay sinutsi wa Allah Ta'ala, duk pa inte ine gay bin o magbisawa Allah subhanahu wa ta'ala pagtaabot si Allah kiyama, sinebe may aien, yene pa inne abahi, mian pa inte bakas labay kawin, mian pa inte magzina. Maananin bang niya kaumatagan na ininen, sibaye makutawbat si Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, ampunun, yene may siya makahinang ilien pa inte, mian ampunun ya Rabbal alamin. Sibaye makutawbat si Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, mian pa inte, wa malikun kadzab, yan may painte nakura magputing-puting. Nga janji. Nga janji ga si oras. Uwos magpili painte janjianin nga dunia. Wey baytuen, sibay nga janji. Yan hadya painte miha kita insyaAllah. Atawakan bangga niya, aga daw ito niya. Dumain painte pito kyaw ini pagpili na nga dunia. Ubos pinakuhin may dangibo pilak do. Ubos sibay minsampu pili. Minsampu pili dalitro gasolina. Kay kahanin dumain pe motor ne. Pihad na gastunin, kalabihan, kalimpiyuhan, may datos pilak do. La ilaha illallah. Sibay bennal bang kiyo misara. Yan pangatian, ano nun, lela, nun ninan, anaron, misasi ka sa bennalan. Da kiyo baya, ta politik, da kiyo baya, mian painte ine, mian palabay-labay, no, sa mian tinigi-tigi sa mian. Niya may kasindoyan, may guru. Bang nga hutba, lagi si medalwan na kura, gay magmis, amban may 40,000, 30,000. Paggi uwe, binantu-bantu, abe sampay dia tak mimbar, pinasali si si Rasulullahin, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sampay may dia tak mimbar. Subhanallah. Subhanallah. Ininen, mian kapandakan painte muhadaratin si Allah ininen. Pasalan painte yan sipat atawakan surut sin me qudat atawa me mian painte qadi mabaya ko yan ngaddo ne insyaallah subhanahu wa ta'ala sumagawa hato inin lobat pamante ko banggay lobat eddo te painte ano to insyaallah nabut kitimban me enulay kauruway lobat surut sin painte qudat atawakan qadi. Ininen makas painte tesis ko si marhalat magister mustawal awal. Ubos mag-ikrar painte guruhin ito en pagtesan kamihin ubos basa ko kaam. Basa ko painte kaam insyaallah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan lapi anu ko hadya mian painte yambagi tawafurha ito en aman me surut si me qudat si me nakura si may albulog si may painte ano mian sibay akil balig may qualified aahin ng nakura. Pag ko ito lagi si may barangay bang ne aahin mula-mula rin si may barangay ako mian papili ko na ba ininen pag takiteten ambat sa nali mian bang matawain ambat sa mian painte tali de alukahan de pangatian den bang pa maubos na term den pinagantiin may makanak no sutambo. Hininin may palanggungan si aga, magi makadari makanakin magnakura. Lagi manggipebisan may akil balig. May makanak diki-diki pe. La ilaha illallah. Lagi katauhan ko. Tinalew tahala amban siya pag nakurain. Subhanallah. Sibay amban mian painte albulog. Sibay painte albulog. Sibay painte akil balig. Yan ay magnakurain. Pagi painte Rasulullahin. Ta'awadu billahi min ra'sis sab'in wa imarati as-sibyan. Tariwayat pa ito Imam Ahmad. Magpatalibon ka ang pain ni si Allah Ta'ala. Amban yan pag nakura may makanak. Amban yan pag nakura may makanak. Sayen may kapong tinaihan ko si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dok mag-ijma may ulamain si tengit ininen gay makajari in makanakin magnakura pag giuwe in kanian den nakisul ahliya. Bang nakisul ahliya, bang gay siya mismo makapagnakura, sige nawabarande, pag nakuraan, pesewe paintewe matatuere,
Nasa ingin bang may raayat pag nakuraan mo. Ito en taliun. Abe, asal hunit binisara parkala to. Abe me, makanak me, mian me sampuk ng buwa tahun. Yan ay liin pinaubasin, la ilaha illallah. Ubus bang makabitad na slogan, tested pinain public servant, atawa pinain the power of the youth, the young achiever. May bang may makabitad na slogan pa ino may anhatol ni, may pananabang ni. Subhanallah, la ilaha illallah. Makaya-iya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sige ni kiyo iya si pagkasino, pag-isay trabaho nun, esebun mole kiyo hapadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Esebun mole kiyo hapadarat Allah subhanahu wa ta'ala, yan may lakulakuno iliin, binista pain wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadue al-aklo, amban me sarat aahin, mian, makajari nakura si may taga-akal. Okay, naan si ininen, bisan upama yan hinang ininen mukhtalafun fihi, yan may aisab mag-inuman. Yan may mag-inuman, magpatik ka, mag-inuman bisan do, mian painte, yan nakurain upama sa miyaan, atawakan taga-kapatutan niya si raayat ni sa miyaan, ngatol, mian painte raayat ni, kay kanin mag-inuman naan si ininen. Naus lepas ni akalin, ininen, mian ga do paasek sumagawa paasek tu si ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban may surut sin qadi aahin sibay painte mian taga-akkal painte sibay hap pangannalnin sibay hap painte pangannalnin pasuno al-hurriya sibay freedom painte dumay niya bataan ininen insyaallah subhanahu wa ta'ala ga niya mian anune pasuno al-islam ituan painte bang silahat muslim ga niya painte problemane ganiya painte mian problemane sa di painte parkala yan may Kristiyanin. Ito si may painte kafir duk mian painte kafir duk painte kafir ito khilaf bainal muslimin insyaallah subhanahu wa ta'ala gine sabutte pasuno ad-dhukuriya ininen si baylella sinabutwe kunan si ininen baletello bisara may ulama yan si baylella pinain magnakurain. Panagnaan bisara yustaratu fil qadi ay yakuna rajulan wa dhahaba ilayhi jamaahirul ulama min al malikiyyah wa syafi'iyyah wal hanabila. Ito ang tasabutwe ko si baylella magnakurain. Ito ang painte palengan Imam Malik atau madhab Imam Malik duk Imam Syafi'i duk painte al hanabila madhab Imam Ahmad. Ito ang palengan din si tingid ininen. Palengan Imam painte Ibnu Jarir at-Tabari لا تشترط الذكورية فيرى جواز تقليد المرأة القضاء maalanan pa ina duwen manjari dendehin pa ina sumagawa bisarana ininen maslabi awla lillahin sabang niya pa ina manjari dendehin ituin bisara pa inte Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala pinayaman we ko si kitab ni ga takaswa ako sumagawa takaswa ako si kitab Al-Mughni Ibni Qudama rahimahullahu ta'ala sinabut we rahimahullahu ta'ala bisarana ininen pagdambuan ban kitab si madhab Hanabila fiqhul muqaran yan Al-Mughni الرأي الثالث أو المذهب الثالث القول الثالث وذهب فقهاء آخرون من الحنفية إلى جواز تقليد المرأة القضاء في غير الحدود والقضاء إذ لا تقبل شهادتها فيهما فلا يصح قضاؤها فيهما وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادات. Ininen painte palengan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala manjari dendehin magna qura dahaja bang si hudud dahaja painte bang si hudud duk si kisas tinarjihan kunaan si ininen insyaallah subhanahu wa ta'ala dalil jumhurin amban kitab duk amban sunnah duk ijma' ininen insyaallah subhanahu wa ta'ala marajiin si waydulillah magna qura'in pagi bang si agama bang payaman no sa ingin eme pangaten neme mitingin lagi bang yeme den nang nendangan bu dendeye gani ame sawe-sawe ni maglamod duk me lella sa ingin eme pagsekin na duk me aahin ininen nambuan man me illa sinabot eme jumhurul fuqaha atawakan kaikahan me ulama si tingid ininen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ikapasuno al-adala siwe iye painte mian inete siwe iye adil ito enamban me panagnaan ibtidaan sabang niya mian painte nakurate dumain adil
pain me sinduehin taki makakita ko si me post de. Gaytep pagtaatan gai bang niya nakura mian painte dumain adil ininen madhab al-sunnah wa jamaah sali do painte barran dok fajiran ine siway kyo magtaat si siye pegge bang kyo gay magtaat si siye si kahapan dahja bang si kalaatan fawda yan hinangin na bang niya magpain sine pain ne pagtaatanin ko ito may nakuraian pinain gaytep pagtaatan ito en iyan yamilu ila madhabi al-Khawarij. Yan ang lengan-lengan ni madhab Khawarij si tingin ininen. Madhab Ahlus Sunnah wa Jamaah bang pain nakurain bu makahap mian pain tes way tuti upama may pagtambel masjid. Pagtambel masjid mag-ikrar painte mian painte provincial governorin painte mian nakura te kalasahan painte Governor Jim Saliman Hataman. Damikian painte congressman te kalasahan painte mian honorable painte Mujib Hataman. Damikian takale ko pe pain ne mian text ni an sini mag-comment ni ga pe pain ne mag-order pain Dr. Abul mian we ilukahan masjidin ininen si way kyo nuhut siya wajib me palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala wajib tinuhut na kurain si me parkala ininen upama betadte ga niya adil amban siya upama betadte na ininen si way kyo masinuhut siya kay makajari bang senoho si kahapan ininen dambu amban pamaham sala may kapong tinaihan te sindue bakas mag-adji painde gay ne tep na kura ko ituhin pag miyan pagtaatan sine pagtaatanin sine gasab niya aluo la ilaha sine kyo magtaat may kapong tinaihan te ininen may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala sala pamaham din naan sin ituin bang miyan tagna bang kyo magpen nakura na si may adil sumagawa bang nakurain tahinang nakura ne mian painte budo may ni adil kanian nen fajir wajib dusab kyo si may magtaat amban ilien mian painte Ibnu Umar duk Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma mian Anas bin Malik nang bahayang sibukutan painte Hajjaj sambat niya lay guru kami malayin milyon amban me manusia pinapatay we ni Hajjaj bin Yusuf sumagawa si sa iyan ne, yan kafajir nen ng bahayang dumi sahabatin si bukutan ne. Maananin si may kita magtaat, ang kanita sabot Ibn Qudama rahimallahu ta'ala si kitab ne, Lum'atul I'tiqad, damikyan tasabot si may kakitab-kitaban tauhid si akidah Ahlus-Sunnah wa Jamaah, wajib pa ini magtaat si ulatil umur, barran aw fajiran, sali do pa ini hap, adili atawa fajir atawa kan ini, anyanya. Pagge bangkyo gay magtaat si iyan ang bahi ini, fawda, magkaat kaumanin hangkan mi ulama alu alhamdulillah mian si COVID-19 ininen takite kuti bang sine mahap mga jiin bang sine mga ji mapahapin pegge we doktor te kalasahan doktor Parok doktor mian painte doktor Nabil si Sharia doktor Abul Khair Tarasun guru kami matattoe kami doktor si Usuluddin masi pepain panambahayang den si luma parahal mian siya yan magpangadji 20 tahun labi mian labi 10 tahun sumagawa masi panambahayang den si luma may kapong tinaihan si agama ubos ka uga niya diplomano ubos ka o fail kyo waktu nung ngadji ubos ka o ga kyo inurungan inet tazkiya atawakan mian ga maglila si Kao University inurungan diploma pegi ga kyo makapas atawa pagi ga ubos we no curriculumin ubos ka mapasadisaddihin ka mapabidda-biddain dindangan nuro gay katauhan no bang ina may hukumanin yero katauhan nun pahala at masjid yero katauhan nun pahala sin jumaat yero katauhan nun mian painte pahala magjamaa la ilaha illallah ga katauhan no bang ina maksud sarain manguay pinabuo ga katauhan no bang ina kasaben nalan sarain ininen may kapong tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala subay kita binali bang upama mian niya takitay kong question sa inge pa ini katuan bang upama mian tek kaharirayahin sa inge ituen harirayahin yene pa inte mian asambayang edin sunna muakkada may kapong tinaihan si agama bang bakas jumaatin wajib si kite dinakdo kite mian nambahayang si luma insya Allah bang upama mian painte sige pe lockdown ininen gay kita makasambahayang si luma ga niya pag duwe-ruwe suwero gay kita makatambahayang si masjid suwero kita nambahayang si luma du kita nambahayang pag ien sunnat
ubos jumaatin painte wajib. Bang jumaatin wajib, di na kita ng bayang siluma, mas labi awala ni painte sunnatin. Ininen, pagtaat na si may nakura, insyaallah subhanahu wa ta'ala, sinesine magtaat si may nakura, duk si may kaulama anyuin, si daman ko ito, hek kape pahala nin amban may magjamaa, lagi painte mang si may city, kay kahan painte, yan saki painte, COVID-19 inin, hek kape pahala din ng bayang siluma, amban ni may magtuwas-tuwas iyan. Hek kape, insyaallah subhanahu wa ta'ala, hek kape, pagyawe tahit do de pahala jamaahin bang sinambahayang pagyawe ay waktu ka pesesaki atau agak penya aramala sa ininen nambahayang sa si masjid tahit do daily yan mian masi binistaw Allah Ta'ala sa mian do kakainang din pagyawe ay waktu ga penya aramala hap masjid si naku ito pagya niya valid reason masi ilistaw Allah Subhanahu wa Ta'ala uwas ko ito mian painte makapagtaat pa sa sinakura tatuhut depe makapagtaat pa sa si may patawa may ulama, tatuon de yan hukumanin naan si ininen. Nasa ingin bang upama hap masjid kayo kuy tumaglang-kalangka kayo. Gay ko tinali o pinayin si COVID-19 yan. COVID miyan pinayin tay do si ako. COVID pinayin bolot do si ako. Tay ng riya pe. Danan pe paniksaan ka bang upama gay hap niyat nun. Hangkan may ulamain walillahil hamd. Siya niyan magbohik mahin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sibay basag mian pag-adaptin si siya damikyan si may kanakuraante iyan nga hatul mian painte pagkasite. Ininen si tenged adala. Si tenged painte adala. Damikyan asam sibay painte magakale. Al-asam sibay painte gay mian painte gay subet atau kan mian painte tao misara. Ito ang bisara mian may ulama si tingid ininen. Sumagawa Hanafiya, sinabot wa kunan si ininen, paing ko siguruhin, wajadtu paing ko fi kitabi Bada'i Sana'i anna al-Hanafiya lam yadhkuruna hadhihi sifa. Sumagawa paing guruhin, bisan paing nega sa mian sabot de magtaammul kyo paing si bisara de ininen. Fawajadtu mian takaswa ako yan bisara den yan painte ininen. Mian pataayon do si jumhurul ulama may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen muhadaraten si Allah ininen magsukur si Kaam Kemon si patetegbi tapit painte 2 oras si patetegbi tapit 2 oras murah-murahan bang pain pinagmampaat wa Allah subhanahu wa ta'ala si kite bi yan painte mian bisara ininen insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ko ito mag-shout out kita radali. Salam doa pa si Mar. Danganakan ko nga di si Jordan, si Omar. Salam doa si Kao. Salam doa pa si Marwan Nasalon. Painnes sa babolot lay rukatuan. Dumay niliin sa. Yan may bisara iliin. May anang kanin sa butte. Duk kadal nin. Proud si bisara na iliin. Ngay. Mahuto tahinang ni Rida. Ria. Pagyawe ay niya waktu pa ini. Hakkes agpain na iman ko naman may ulama yan. Gak katauhan de may ulama lay basag pa inte iman den si tingit ininen. Haji mian pa inte Sitiri Haj salam doa. Haji Nur Iman Abdulazim salam doa. Aina Amin salam doa si Kao. Abdullah Dagang Ahadin salam doa. Sohiba salam doa. Bando Aklamon salam doa si Kao. Arfida salam doa, Suraida Kawilil salam doa, salam doa si Kaam Kemon, magsukur si Pahadir bin, magsukur si Pagsubaybay bin, Yams Andi salam doa. Pagge kita gay magsukur pagge yaro pinaisibante to mabayain. Pagge bang kyo maisib gero mian painte gay mabayain ubos may makamulakao mian ininen agamahin la ikrahid din gay painte kapag persawan yan ni agamato. Pangiya pakalay magsukur pagge bang gana wa ma alaina illa balag si kami hindu painte masampay. Haima Barahim magsukol. Rahim Ibs magsukor paini I love you too. Sara Ali Nasalon salam doa si Kao. Haima Barahim magsukor balik. Nurdia Abdurazi Puti salam doa. Prince Maani salam doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam salam doa. Kayri salam doa. Nas bint Abdumin salam doa si Kao. Ummu Hamudi salam doa. Nurzali salam doa. Almaida salam doa. Marwan Nasilon salam doa. Mian painte Jehar Asnalon salam doa si Kao.
Bandam salam doa, Haing Kasal salam doa, Ibrahim mian Jabina Ibrahim salam doa Marhada Usal Ma'ana JM salam doa Bodonia salam doa Bodonia salam doa Ammar Sukor, Kub Saraban salam doa, Radwa Kizal salam doa, Yusris Jakilan salam doa, Nurhan Lumbatan salam doa, Adiang Laman Lamang Ismail salam doa, Azizi Ibnu Sakur salam doa, Nas bintu Abdul Muin Amin salam doa, Haria Nasala salam doa, Prince Maani salam doa, Gassam salam doa, Bod di Saraban salam doa, Mirayan salam doa, Asikau Akilan Asan Nur Aina salam doa, Suraida salam doa, Mar Boy Alimin Isnain salam doa, Ian salam doa, Pingil salam doa, Leit Koye, Toto Adjalin salam doa, Naida Baul gay makain bang kita late balikun sa salam doa Sikao, Naida ingin Naida Baul lay, Ian Ajilin salam doa, Ahmad Alanu salam doa, Pingil salam doa, Toto salam doa, Naida Baul salam doa, Azper Nasir Istani salam doa, Parsad salam doa, itu may sawi intagna. Yan painte Nurhida salam doa, Amboya salam doa, Ajmer bin Sudais Abdulazim salam doa, Hafizakallah Syekh wa iyyaki Syekh, Ibrahim salam doa, Sarah bin Nayang salam doa, Muhammad Asjaju salam doa, Nurhuma Pasyo salam doa, Puraida Muarif salam doa, Fillah Habibi salam doa, Eugene Mia Amor salam doa Sikao, Painne from Makalang Albarka awe, from Makalang Albarka asal takilalete keo pagihek kala kuno bang petekka, mian Tazalul Aralan salam doa, Nong Alkon salam doa, Masuba Rakib salam doa, Eugene Balik salam doa Sikao, Jauhara Malat salam doa, Buns Abbas salam doa Sika Amkemon si Mamayamin bang pa kita iparehala Allah subhanahu wa ta'ala si Kemon bakas tayo ng tembi magnambulito mian painte gene shout out sumagawa murah-murahan bang pa kita magkalasa karena Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.